Nova farma svinja obezbedit će narodnim kuhinjama redovno snabdevanje mesom, kao i nova radna mesta. Za sada će biti zaposleno 5 novih radnika. Takođe, za nekoliko meseci u planu je otvaranje i farme za tov živine, naglasio je Arnaud Guyon. Posle 8 meseci intenzivnog rada konačno otvorili farmu svinja, čiji je kapacitet 200 grla. To je jedan veliki projekat. U taj projekat smo uložili, naša organizacija Solidarnost za Kosovo je uložila 150.000 evra i to je rezultat darežljivosti naših 12.000 francuskih donatora koji ne zaboravljaju Srbe na Kosovu i Metohiji, koji su juče bili uz njih, uz vas i koji će sutra, ako još bude to potrebno, biti uz vas i podržavat će vas. Trenutno na farmi ima 100 svinja, a uskoro se očekuje dopremanje još 50 zahvaljujući fondaciji B92. Ovo je veliki dan za sve Srbe na Kosovu jer se, nažalost, svakim danom sve više povećava broj korisnika narodnih kuhinja. Ima ih više od 2000, rekao je vladika Teodosije. Ovaj projekat, poput drugih projekata koje smo imali nedavno čast da otvorimo, jeste na prvom mestu važan za stanovnike ovoga kraja, za njihov opstanak, za njihov rad i za njihovu egzistenciju. Ja moram još da spomenem i organizaciju Srbi za Srbe, koja već mnogo godina unazad pomaže kako našu organizaciju, eparhiju Raško-Prizrensku, tako i mnoge porodice na ovim prostorima. Evo, naš četvorica smo došli iz Banja Luke u ime udruženja Srpsko sabranje Baštionik, ali zapravo u ime, slobodno smijem reći, svih Srba Republike Srpske. Zaista smo radosni danas ovde jer vidimo još jedno konkretno dijelo, konkretan učinak pomoći koju smo skupljali i u Banja Luci, u Republici Srpskoj za Srbe na Kosovu i Metohiji. Jednim dijelom taj novac je učestvovao u izgradnji ove farme. Svečanosti otvaranja nove farme prisustvovali su i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović, kosovski ministar za lokalnu samoupravu u ostavci Ivan Todosijević, predsjednici Novobradske i Klokotske opštine Svetislav Ivanović i Božidar Dejanović, kao i predstavnici humanitarne organizacije Srpsko sabranje Baštionik iz Republike Srpske. Inače, u eparhiji Raško-Prizrenskoj za potrebe narodnih kuhinja pre farme svinja, zahvaljujući pre svega humanitarnoj organizaciji Solidarnost za Kosovo i njenom osnivaču Arnaud Guyonu, otvorene su i farme koza, krava, tovnih bikova, kao i pogon za preradu voća i povrća.